Dan Edison Galoso, Jenica Galoso, Mr. and Mrs. Jesus Rivera and family, Mary Claire and Bernadette Celis, Casa Esmeralda, Mr. and Mrs. Jason and Lyle William, Mr. and Mrs. Jason and Sheila Marie Castro and family, Zenaida Capili and family, Manny Capili, Paul Angelo Sampang, Dali M. Yambao, Yalong family, Leto Rivera and family. Makanyan mo naman yabe talak yung panalangin tamo. Ding special intentions dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Archinel Terrado, Abelardo and Loida Silo and family, Leyan Macapagal, Arian Garcia, Yuan Inigo Emmanuel, Caroline Gimotea, Yuan and Yuri Garcia. Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Luzong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Joan Abigail Tuazon, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Sel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Ayan Lizelle Bitog para king good health, Edgar and Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arin Niari G. Balingit, Cheng Yandan Malyari, Isabel T. Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Edison and Joyce Ann Galoso, Joyce Ann Galoso, Herminia Trinidad, Melo and Sarina Briones, Stacy Castro, Joyce Ann Isip. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari, Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lauren Hope Matitu, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Madonna Pahita, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Marinicol Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Rolando Rodriguez, Delano Dante and Ras Malyari and family, Petronia Malyari, Maria Janet Aquino, Paz Fabalio and family, Joshua San Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Angela Ginto, Gemaline M. Garcia, Rodi Moyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Luciana Hoben, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand de la Cruz, Faustino Ibarra Jr., Manolo M. Mercado, Gloria Carewon, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Wichico, Roderick Holgado, Aldous P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto N. Ail De Jesus, Raquel De Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Angelita Canlas, Erlinda Bautista, Jason Fernando. Yabe talaking kaya katang panalangin ding donors tamo para king bulaning January, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03 YMP, St. Francis Printing Press, Eliza Guevara, Luz De Leon, Dr. Ricardo De Jesus and family, Almario Juan, Pat Mansbridge, Winnie Josephson, Ferdy and Didi Soto Ermitaño, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and family, Sally Capili, family of Renato and Gloria de Jesus, Consolacion Castro and family, Bernabe de Jesus family, Martin Joseph Mercado, Maris Mercado Nepomuceno, Julius Nucum, Terry de Jesus Ramos, Kiko Roque, Benji Garcia, Raquel Olalia Deirit, Irene Rivera, Peter Mercado, Lourdes 09, Paulo Bello, Pamela Gogna, Jessica Del Rosario, Joanna Bersoza, Catherine Oralba. Yabe tala naman di kaya katamong panalangin king donors tamo para king Fiesta 2025.
Lourdes 2, Roger Arceo and family, Eloisa Peñaranda, Susie and Raul Ronquillo, Paul Baltasar. Para ka rin kapatid tamong mayang, wanabiya manalangin, tamo para kingalang anggang kapayapan dari, Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Careon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Chopilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Zablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalung, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emelardo Yalung, Ricardo Sr. and Eufrosinia Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marie Renzi Taruk, Among Sison, Filemon Marina Katakutan, Bienvenido Sr. and Isabelita Castro Rivera, Purita Y. Resido, Nasensiana Malig, Estela Lagamayo, Alan Guzman, Luis Aliño Sr., Encarnacion and Ernesto Villanueva, Carmelito Sakay, Danielo Cabahug, Gaudensia Balbag, Dipna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honabi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Senaido Juan, Manuel Beltran, Raimundo Capili, Leonardo Maglaki, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi A. Maningas, Estela Lagamayo, Felix Pineda, Pasita Ginto, June Trinidad, Jose Rivera, Dominga Capili, Victorino Capili, Reynaldo J. Flores, Renato Sunga, Jose Sigua, Josephine Pring, Anthony Sigua, Chopilo Dumandan, Crescenciana Manalang, Estrella Concepcion, at ding Sablang Kaladwa, King Purgatorio, Talakad Tapo.
King lagyo ng ipam po ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At keka ang timurin. Pag masusyan tayo ang kaniting Domingo, ing ka-fiesta ning Santo Niño. Sisyanta lang ngayon rin kakatang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iagastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ang pompamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko, kang nuan amaryang kapilanman virhen, karing sablang anghel ang puang banal, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ing bugto ngay anak mo, akilala mi sanang antimong Diyos, agyang busal ning kalukan ning pangatao na. At samban miya antimong ginuming lubos mayupaya, lipat ning kainan ning kamusmusana. Atularan miya sana, kambera ding puso ming pakap nung katapatan, saupan mo kami naman tanggap matula king pamagari na busal mi, kambening aligaga ning metong amusmus, at pangainturiran mo kami sanang tanggap king ablas sa pengako mo, karing mapakumbaba. Itiyaduan mi keko, O Diyos, king kapaminatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Ding taong maglakad king karalumduman, may nakit lang maragul asala, ding manuknangan king labwad, akilaputan ning pisak, akasing dalum ning kamatayan, miyas laganan la king sala. Degul meng lakwas ing bansa, digdagan mong lalo ing tulana. Matutulala king arapan mo, antimonong makanano lang matutula, ring tao king panahon ning pamamupol. Antimonong makanano lang magsaya, ring migwagi, ning pirakayanan da ing asam samdang pibandyan. Pablasang ing paud apupusanan da, ing tambayok king pagora, ing pamarug ning manalipusta karela, pawamulangan sinintang deti, kalupa na ning depatan mo, kanitang panahon na ning Midian. Pablasang ding sablang botas daring makigera, amamarap king labanan, ating sablang susulod dang king daya mimansahan. Madapog at matampos ngan king api, uling ipanganakya, busal tamo ing metong anak, ing metong anak kalalaki, mi pagkalubya kaya katamu. Mi patong king pagona ning pamanibala, antiyakeni ing lagyong ibera kaya. Makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alanganggang iba, prinsipining kapayapan. Maleparan at laganap ing pamagari na, busal ning kapayapan alang kapupusan. King trono ng aring David at king kayaryan na, patatagan ni at patibayan king pamanukom, ing mga biran. At king panga mga tuliran na, manibat king kasalukuyan, ang gana kapilan paman, ing masigasig naglugod ning Ginong Diyos, lubos mayupaya, daptan na at daptan na iti. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Ding sablang sepo na ning labuad, ikit da yung kaligtasan ning Diyos tamo. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, ulo ring makapagmulala ng dapat, king sarili ng upaya, king banal ng sikanan, ya ing migdalang kaligtasan. Ding sablang sepo na ning labuad, ikit da yung kaligtasan ning Diyos tamo. Ing Ginoo pepakit na ing kaligtasan na, lintad na ing katuliran na karing bansa, nakakalingwan ing lugod ampon katapatan na, king meto bale ng Israel. Ding sablang sepo na ning labuad, ikit da yung kaligtasan ning Diyos tamo. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Purian meng mitmong tula ing Ginoo, o meto labwad, ikulyo ampon idalit mo ing tula mo.
Ding sablang sepo na ning labuad, ikit da, ing kaligtasan ning Diyos tamo. Midalit kang kapurian king Ginoo, bagayan mo king Alpha, bagayan mo king malambing at tigtigan. Kambering trompeta ang pantambuli, kulyo kakintula king arapan ning ginungari. Ding sablang sepo na ning labuad, ikit da, ing kaligtasan ning Diyos tamo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Efeso. Mipuri ang Diyos ay pa ning ginutang Eso Kristo, amig kalup kaya katamu, king uli ning pamayugum tamu kang Kristo, king sablang kalam ay espiritual ning banwa. Bayo yung pamela lang ing meto sikluban, pinili na nakatamu king kapamilata ng Kristo, ban maging banal, at alang dungis, at may biye-biye kitmuan lugod king arapan na. Telaga na kanita pang minuna, ing ampunan nakatamo antimong anak na, king kapamilata ng Eso Kristo. Itiyeng malugod ng parasan at sarili ng kaburian. Banding sabla, puryanda ing maligayang grasya, amalam ng pigkalub kaya katamo. King pangayagom tamo, king pakamalan, anak na. Iti ing sangkan nung bakit malibat kanitang abalitan ko, ing pamanyal pantayayo, king Ginong Yesus, at ing lugod at papakit yu ka rin sablang banal. Ako selasnan, misan man ing pasalamat ko king Diyos alang-alang kaya kayo. Kara kayo kakalinguan, king panalangin ko, at adwan ko king ipa maligaya, Diyos ning ginutang Eso Kristo, king pagkalub na sana kaya kayo, ing espiritong babye kabyasnan, at pamanalinting king lalantad ning Diyos, bayeng akwang lubos akilala. Ibuklat na lasana ring kaisipan yung, bana lang taglusanan, king salana. Kanita, akit yu, nung nano ing kapanayan, ayayaos na kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing amano may katawan niyang tao, at may kisaw tiyo kaya katamo. Ingin manatili kaya kayo, At kaya kante mo rin. pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Balang banwa pupuntala Jerusalem ding pengari ng Jesus para king fiesta ning Paskwa. Kanitang labining adwang banwa edad di Jesus, sinubala Jerusalem at tinagon king fiesta antimoing sadya. Kalabas daring aldo fiesta, inyang payuli na la,
Ingan na kay Jesus, pepailakwan niya Jerusalem. Dapot iti era kamalayan ding pengari na, balara kayabere ding aberang maglakad. Ikwarang may kapaglakad patingapon, bayure aga na kang penintun karing kamaganap, ampon kakilalara. Inyang ere ikit, migbalik la Jerusalem, panintunande. Katlungaldo, ikit de kilubning templo, makaluklukya busal daring talaturuding Hudyo, makiramdamya karela, at sakaya mangutang. Ding sablang may karamdam kaya pingmulalande king talas na kaisipan at karing pakibat na. May nga pamulalala ring pengarin na panakit da kaya. At imana nga na kaya, anako bakit makanyaning depatan mo ke kami, itatamo ampon ako migagana kaking emunano king pamanintun mi keko. Dapot may kibat tsakarel nga na, bakit penintun yuko, yuwari balo king sukat atiku king bale ng ipako. Dapot era atalastas ing sinabi na karela. Tinukiyang migbalik kambera karin Nazaret at meging mapamintuya karela. Imana sinimpana ing sabla king puso na. Jesus sinulong ya king edad, ampon king kabyasnan, babiyetula king Dios, ampon karing tao. Iting maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak kaya kayungan po. Ing kapag masusyan tamo king ka fiesta ning Santo Niño, adwaya parikilan. Ing mumuna, metong yang pamakyagom, kareng kabalen tamo king Cebu. Anting pamigagana ka, king panyatang na anyang 1521, daralaneng Magellan, ing larawan na ning Santo Niño, binyene king reyna na ning Cebu, wana. At pauli na ning larawan na iti, deng miyayaliwang chiefs, pamuntok dareng miyayaliwang tribu, may konvertil king Kristyanismo. So metong yang pamakyagom ito. Ing kakadwa, may kad mas importante, pigaganak ang tamo kening kapag masusyan, ing metong nga okdu, metong nga stage, na ning biyena ning ginutamong Yesu Kristo, kabang atsuya ketiking yato. Neng Pasko ing pangabayit na po, ing Santo Niño o ing pamipahayag na, anyang paninton ng dereng pantas. At inyang stage amalatiya pamo. At inya naman stage menaralia. At yung stage na ning biyena kirgani krus, metayaking krus, sinubliang medye. So yung kadwang sangkan, king kakaitamong kapag masusyan, iyapin itang lalawen tayo, ing metong awukdu ning biyena. Awsan tayo ta kareng miyayaliwang okasyon tamo, milestone na ning biyena, yapin ing kayanakana. Di nagulyo. At inyang keragulan. Itamo man atin tamong keragulan. Atin tamong keragulan a kultura. Panahon. Lugal. Ala sigurong singo kaya katamon mi bayit tamongan king metong nga lugal at meragul tamongan ka rin. Meragul tamo king pamangan. Niyayaliwa tamo kakanan.
Ne? At yung palang taong mamangan kamaro, ne? Iako buri ko rin kamaro. Malati ko pa mo pagluto na keng apo kong kamaro. Ang po pang tinolang tugak. May nga na kong tinolang tugak. At tintamong, keng pangaragul tamo, tintamong kakanan, nanyapin meragul tamo Eta naman bibayit 6 feet tanangan. Kali, di nagul tamo uling ating menyese kay katamo. At tintamong akaragulan na pamilya. At tintamong akaragulan komunidad, neighborhood, at kultura sa salampungunano, sa sampulungano nganding meragul tamo king metong nga kultura, metong nga panahon. Po, meragul tamo king metong nang minsan ating significant panahon mibayit tamo o keragulan tamo. Meragul ko king martial law. High school ko, anyang mag-martial law. Anyapin masikan itang rarara, anyang college kami. Po, tintamong makanya na kulturang akaragulan. Dengaliwa, kaklasify dala, baby boomers. Mag-retire no rin baby boomers ngayon kaya habi ko ka rin baby boomers. Kaya ba dating Gen X, Gen Z, Gen Y, ting millennials. Ngayon Gen A na Gen Alpha. Uli na nitang panahon da pangaragul da. Daragul laking age of technology. Ang papang age of artificial intelligence. Maulaghaya ing kulturang akaragulan. Uling itang kulturang akaragulan, karin mo abalo. Deng maulaga king biye, karin mo abalo, ing usto ang pong mayap. Tiruda naman kaya kayo siguro, eko mamanik keng pasamanan na niyang malatita mo. Batang yung manabo. Ne? E usto ing samsaman maying pamangan na ning kapatad mo. E kaswitik. Kitang kultura nga ita, ababalo tamo, ing mayap ang pong marok. Ing usto, ang pong eusto. Good and evil, right and wrong. E po? At kasi ing kulturang akaragulan tamo, papaltono reng maulaga. Asukat tamong dalan, potang daragul tamo. Pero nang minsan, o ining kulturang akaragulan mo, ating ukdukeng biya mo, manaliwaya. Ngapin pagsistida kaming palagi, den Catholic schools, den kay katamong politiko ngeni, pati na rin aliwang kriminal, may mag-aaral langan keng Catholic school. O ba't may kanyan la? May kalwal da keng metong nga kultura, at ilang das na kulturang aliwa, makapagbayo karela. Makapanaliwa direction karela. Anyapin ng ka-fiesta na ng Santo Niño, di na nakatamong tips ng Ebanghelyo. Nung nanuyang klaseng kultura ing akaragulana. Banggitan tala ring mapilang elemento na nitang kulturang akaragulana ning ginutamong Kristo anting kayanakan. Ing mumuna, fiesta. Banwa-banwa pupuntala Jerusalem deng pengarin na king fiesta ning Paskwa, ning pamaglagpos. So fiesta, may nakit na kong fiestang malungkot. Masaya lang ang deng fiesta celebration yung fiesta. So ketang atmosphere ay ito, meragulyo. Ating fiestang pamamuntaking Jerusalem, metong yang religious kaugalyan. Ela mo magtao, ela magsaya, nune mo punta laking templo para mga di. Anting pamilya, alimu anting pamilya, nune anting komunidad. Kenini akilala ng ginutamong Kristo ing komunidad, ing ulagana ning siping-siping bale, kamag-anak, pamilya, kakilala. Nga na ning Ebanghelyo, kay bataning patingapon, penintunde yung ginutamong Kristo. Pengutang de, karing kayang kamag-anak at kakilala,
at karing kayabe dang meglakbe. So balada, yung ginutang Yesu Kristo, kayabe no rin nga diwa. May expose yung ginutamong Yesu Kristo ketang makanitang kultura a pwede yung makialubilo kareng aliwa. O reta reng akarugulana. Pero anyang akit de keng templo, ikit de, nanong gagawa na. Makiramdam iya kareng talaturo at sakaya mangutang. May nga pamulalalar keng talas ting kayang kaisipan at karing pakibat na. Kultura yang akarugulan na biyasang makiramdam. Manigaral. Mangutang. Narapin ka na ako nitang meto nga pamilyang pintalan ko king Germany. Nung nakabiyasang mangutang, manatili kang mangmang. King pamangutang, luntoya ing sala. King pamangutang, luntoya ing solusyon. King curiosity, metong yang pamangutang, mabiyasa ka po. Ang yan pang 80 na ko, 85 na ko. Hanggang ngeni, ko lang apag-iralan, nung sanuretang pitayid kareng alambring kuryente, bangka ni tema sila. Pero anyang arapan ko reng mestro, kailangan ko mag-present karela, penigaralan ke ing PowerPoint. Ang gaman ngeni, mabibiyasa ko keng technology. O iti yung akarugulanan ng ginutamong Yesu Kristo, may biyasa yun. Alayang patugot, may biyasa. Uling itang kultura no. Yung kultura ka rin, ating maestro, tuturo no rin kayong disipulo. Potang dagol no reta, ilan naman turo, passing on of knowledge. Mabibiyasa, mangutang, makiramdam. Anyang sabyana ng imano, ba't gewa mo yan kaya kami? Panin to nanda ka. May kibat siya, at panin to nanyo ko ay kuba ay waribalong dapat at tuna ako king bale ng ipa ko. Saneya naman pupunta king bale ng ipa, yung ginutamong Yesu Kristo. Akaragulana ito king baleda. Pero, may natili Jerusalem, nga ng San Lucas, tinukiyang migbalik Canberra karin Nazaret at meging mapamintuyo. Sinulong ya edad king kabyasnan, babietula king Diyos ampon karing tao, mapamintuyo. Di nagulya king kulturang mamintu. Gagalang kareng matua, makiramdam karela. Oreni reng akaragulanan ng Santo Niño. Tutula po hanggang yan eh. Fiesta, pamilya, komunidad, kaugalian religious, mamintu, mabibiyasa. Learning and growing. Di nagulya. May natiling labing adwa. Nune di nagulya. At delano reni king pamandagul na. Ipanalangin tamo po kaniting misa. Dening papagit na ning kaya katamong kapag masusyan king Santo Niño. Dening maulaga king kayang pamandagul. Akawul tala po sana at ikalat tala o balikan talang pasibayo. Nanula ring akarawulan tamong masalese mayap. Usto ang popang kaaya-aya. Pwede tamong anggangeni isundo palaganapan kaya katamong kapaligiran. Ban kanita, maging mas positive itang kaya katamong kapaligiran. Ban kanita rin anak, dagula naman kitang masanting kapaligiran. Ali matsurang kapaligiran, ali madalumdum, ali magulo, ali problemadong kapaligiran ing akaragulanda.
talakad tamo, ipasagtayan kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwa ang poniyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng banal na Espiritu, may bayit kang nuwan na Mariang Virhen, linasal lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebie, pepay ta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabie, ampon menga mate, sasalpantaya ko King Banal na Espiritu, King Banal na Kapulungan Katolika, King pamisamak ding banal, King pangapatawad na rin kasalanan, King pangasublirang miyering mete, at King bielanganga. Amen. Antimong anak ng Diyos, ipagkatiwala tala ring sarili tamo kayo, nga tamong manalangin, Ginoo, kaya kami manalig. Ulitan tayo. Ginoo, kaya ka kami manalig. Ban mi pagkaluban tamong tetagan, mibili ka ring sarili tamo, karing gamat ng Diyos, uling balo tamo, kaluguran na katamo, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, kaya kami manalig. Ban mi abielak kaya kamo, ring amanong makasikanlob, bata lang ayang at kabilyan, ding mangailangan, ding milalako na tiwala, karing sarili ra, ding ala ng kapanayan, King paintungol, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, kaya kami manalig. Ban mi pagkaluban tamong masapsap palugod, karing anak at karing sablang malati, ampon matbud, kanita aso pantalang dagol, antimong malaya, ampon responsabling tao, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, kaya kami manalig. Ban mi pagkaluban na rin komunidad tamo, King Espiritu ning masayang pamananggap, ampong kasuywan, kanita abe-abe tatalakad tayeng metong abanala kapulungan, nung nuya mabibiye Yesus, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, kaya kami manalig. Ban mi pagkalub kaya katamo, ing simpleng pamagsaya, karing hanggang maya pakalam, at abububod ng Diyos kaya katamo King Bie, at King Lugod at atanggapan tamo, at mali, idake King Metong at Metong, manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, kaya kami manalig. O Diyos, ay pamibustan mong ing lugod ang pontiwala ning anak mo, yang maging tanda ning balang metong kaya kami, at tumayid kaya kami painturo kaya ka, ngeni at manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayot ka na akong daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng Ginoo, iting daon ka ring gamat mo, king kapuriyan po ni kaligaya ng lagyo na, king kasaplalata mo, at ing mabilog ng banal, akapulungan. O Diyos ay pami, kambera ding pusuming mangapnong tula, at ning mabiyeming kasalpantayanan, pagmasusyan mila king aldoyti, ring misteryo, ning banal ng kayanakan, ning anak mo, ameging taong kalupami, iting sakripisyo, agagampanan mi bilang karampatan, akapanyamban keka, lubos na kamisan ng ilapit keka. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Gagamitan tayo po yung bayong sakramentaryo na ng Archdiocese, manaliwala rin translation ngayon so lawin niya po yung script na po. Yung ginumantabe ya kaya kayo, At kaya ka ang timurin, itasyo la rin po suyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ang pon matulid, sukat ang pon makakabos, ing purian ang pon pasalamatan daka kapilan man ang pon nukarin man, o ginuban alay pa amalugod ang pon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king pamagmasusi mi kaniting banal na misteryo, paniwalan mi king pepakilalan na ing mayayakit akadyosan, inyang kimkuma na ing mayayakit ming pangatao. Antimurin, iya amibait bayo pa king sablang panahon, bigmulayang pepasakop king mismong panahon. Ban king pangatao na, isublina king genapan ing sablang melalang, at saupaneng mibalik lalam ning pamagari mo, ing taong dinayo na keka ning kasalanan. Inyangeni kambering sablang anghel, para ngalan ampon pasalamatan dako, king mayubong pamagmasusi at ngamingan pupuri. Ikapining banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinite panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimoing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan ala at para kaya kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinawon ing biyena king pamaylas sampon kamataya, no? Kinwane ing kinape, pepasalamatan nakat pinuri,
piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan, nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at ampon alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ng gaganakan mi o mapamakadulong ipa ing kamatayan ng puning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kayiting tinapin ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. Ikaming ansalang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal kapunungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ding pangasubling mebye, king pakalulo mo idalamula at ding sablang mayango na biye, kaya't lang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambening na Virgen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuan ay apostol, at kambeding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon, apurian, ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kayo, kagom ning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
kikiliato at king banwa, ito amin kuhaning lumo. Ing kakalangit, ipatawad mo kay kami, ing salami kita. Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang langmit mong ligayan ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Kain ko, yariyan, at di kayo payan, paniligay, manggaman, ingalanan. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo. Layon meng pamayapan, ampon pisan metungan, agpang king kaburian mo. Ika mabibiyan pon maagari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At keka ang temurin. Ipagit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, nuan laring mayayaos, king apuna ng kordero. O Ginoo, iyak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya nga mana mo,
kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, kaniting Eucharistia, inulo mo ing danok mi, kambening anak mong mi bayit king Birhen Maria, pagdulapan misan ng tuparan kapilanman, ing malmong kaburian, layon misan ng atalus king Ika, ing pamatulan mi, kabang susulong kami king edad, king kabyasnan ampon grasya. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. manatili kayo pong makatalakad. Pangadyan tayang ini ing Jubilee Prayer, itamungan. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Luklok kayo po sa guli. Magsadyata na para king piyesta tamo, ing tema na ning kakatamong noben na pong piyesta for this year. Our Lady of Lourdes, exemplar of hope and companion in synodality. Halimbawa na ining kapanayan, o ning miras ni kitang kapanayan, ning kayarian ng Diyos. Ning kaya katamong budget, o ini po, in total na 1.319. Maka-check nitang number 6, ulingatin ng sinagot kanita. Then kakatamong donors ang papang source of fund, menandam tamong 300,000 kikatamong shrine fund, menandam tamong po naman kitang magadakan taong 300,000. Ing Lourdes tumig donate ng 130,000 para keng Corporal Works of Mercy. Roger Arceo, ang popay Paul Baltasar. At yung tamong initial fund, 733,000. Then kakatamong donors in kind, in oil, stampita, librila reni, ang po pangatlong kauna kendi para pamiyatamo keng La Concordia. Yung kakatamong gastos so far, then comfort rooms, ela pa mayari la this week, keng repaired, then patio lamps, apulo na la po, alina la solar, kelwal, electric na la. Kaya bating devotional article sa Peñalina, re-repack na rin anak 274,577 plus contingency fund ng mahigit 1,000. So yung gastos namo so far, 376,118 plus. At ang kakatamong loans payable, 600,000. O rin po rin paring akong birako para magmisa, malibat February 2 hanggang February 10, kaya kakatamong nobena Kiepi. Okay. Okay, but in schedule na ng Corporal Works of Mercy tao po, weekend lang po. Domingo, February 2, alas 10 ning Abak, Ketaking Lubao, Prado, Mama ko Bayo, alas 10. Sana po makatuki kayo bang kanita ay kitula naman detang anak at mabawas tam bagya kasalanan. Ing kakadwaing Saturday, February 8, Mama ko Bayo 1:30, kimunting tahan ng Nazareth Ketaking Mabanakat,
deniretang ating cerebral palsy, maka wheelchair la. Ne po. Ating paring manibala kanini, uling Kenyang Diocese ini. Ating katataulian ng Sunday, February 9, alas 10 na nga bakit aking bahay pari San Fernando. Ne po, detang orphanage para keng karing mga tuwak. Ne po. Lukluk kay siklod kay pungeni para keng panalangin king Berhening Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakan na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang may pagkalob ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yeldo makapakirake kuking kekang ligaya. Amen. Ipami at yukaban wami sambanyang lagi mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo keti sulip man tibanwa. In kaya kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ang panipatawad mo kami restala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi kari mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaw kintukso, nung ikabos mo kami kisablang marok. Bapo Mariamit mo ka king grasya ang ginong Diyos at tsukeka, duwan ka karing sablang babay at unya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, indunan ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras na ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga. ingin manatili kaya kayo, At kaya kan temorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mga upayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.